Hello, I'm Naza. Good morning, good Sakaidele. Namai Anui Kohima Larida. My acting Nagu traditional Uni Hazard Kacham, Chamani Nagame. So Tebra me Anui Teleole. Zinayana Anui Saisin Tenatewe. At a bidige Anui Chila Tinagura Matela Matada Muigo Telia Kamaidana. Telia Kamaina. Ga nui mai tele ra ba ting na gang ko ko ta te me he bram le ne zai traditional dress ka lu dance te lim bram po le na nui tele le po jing ne yes ma rock te hai mana pi mi za pi de le za nang nui support te bom le gum za support te bom lo za ai ge ne nui chu da chu lu za chi kisama ge chang ba A to Z mai ting cho ne chu ze ko mui bria anui nang ni chu video tele ole my last I Jubilee last yes Hornbill festival Jubilee maida my last day da yes related da anu my do di jana ra la ting bao ma jai lan tak chum dai le bamu my video te da kam mai lu jan so nai na anu go next video anga te ta da anu Zeme Olympic anu te pa da pos na Hornbill hanga ne na my Kohima go live ka last le pos na hai na mi se ring je pi mi ja pi chum na pi lu chang pi lo je ka mai da thank you. Great. My go parking ba mga VIP parking. Again go dida. Again go parking ba na ida. My I'm in a civil dress. Hi. Yoy, helmet mo. My I'm in a civil dress this year. I didn't care with that. Give that. How? We don't go. Aya. John, FBI. Hello guys. Sidi dah. Traditional dance sama chu da. Kate ya so he. Naga traditional dance, Naga go traditional le na yang go dah. Jute le dah. Cookie culture shoe. Let's go. Bonfire. Look at the mensa. Aya. Hi YouTuber. You okay? Okay. Rasa. 알았어. 감사합니다. Nani. Thank you, sir. And now, the Commissioner Secretary giving away Yo, Kalida. Wait, come up here. local culture shoes. So. Traditional gourmet. Next So we te la have da the kya? Pong culture shoes. The Pong culture shoes of the Yachin Longchen cultural shoes. Anh có ăn papay mo? This is called what? Papay. Naga traditional. Zeme Naga na? Ano guys? To, John. Ang ngoy na. May tiyang pwede. Zeme Naga ni. Awa. Foto kama. Nka Hornbill festival ga lim ba zaina. Puligu activities from ga first prize, second prize ngobra ma. Si zala da. Aga zale nan tau zala da ni. Sarga ngaloi. Aya jilang rong mela da. Jilang rong manukan sabi. Balas na. Hey, smart as Nagaland ni gini. I get unity dance kacebe Naga unity dance kacebe hazard wagana Naga me get hazard ke lami begana zemana haminyo kalang nu ze nka lim gudle unity dance kacebe suiket lungket tebe he ket tebe gulim kacebe ni Naga menai gang katulio hai menapi pamlo noi ani Zeme papay he
Zeme Naga gum papai da ani rahang me kya patai tilang papai tinyu tilang papai da da Zeme na ni su Zeme hirai da slam gina papai lam ga dam da dan ka lim ni da ya Zeme no wono lu da na Zeme ni da ham na fi zum ma Penui zira na ku perla da attendance lu ko da da Puturi, Myanmar, Samsam, Sumi, Kike, Yangkiu, Zeme ko la sa Zeme, jilang le mane jilang ke chu pe me rani Biarti kami para ayat Tecik kesam. Cudida, lim cudida. Ani naga me lain hazo wang rolu lim. Cudida. Unity dance kaceba. Suket lung keteba gulim kaceba cudida ka. Cái đúng rồi. Warm up. Tên luôn đấy. Xin một cái. Rây à số cái. Rây của cái tên luôn đấy. Chicken luôn. Chẳng xong này. Ôi. Thế rồi. Cumida angka. Kita lah. Ladies and gentlemen, if there is any tourist who want to join the unity dance, we kindly request you to come and join and be part of the unity dance. Kita lah angka turis merama halam na wang merama tu. Join ten ni merhangan na hibe lamida. Join ten jalan ida. Sampai na. Who are not authorized to kindly not enter the unity dance. Kita jalan ida ni. Mai di eh. Tu. Ini siapa? Kau lah lebih pakai tu ni sih. How are you enjoying the Hornbill Festival? So far, so good. Could see the unity dance of Nagaland, 18 tribes of Nagaland. It was so good. So, what dance this called? This is unity dance. Everyone, it's not like particular cultural troops, but it's a mix that everybody can dance this. Great. Thanks, YouTuber. So guys, do subscribe our channel. She's one of the Zeme Hill riders, female Zeme Hill riders. Hey, hi. Unity dance kan na loy da kana unity dance su ke lung ke tu be helim ka chaba na loy dele kana tat kam dida ultra sessional loy da
Giờ tiêu ơi. Bơi. 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 Cho cái đó. Có rồi ta. Traditional time. Kita lah dah. Ground ko chang dang ka. Ground ni kyo chang di da. Yo. Hai menan chok za teta zala da. Wow. Nice. Ada ni jelang rong magumurong dah. Jelang rong magumurong ga. Namanya na. Ani ko traditional ito jelang dah. Ay manane pigalo. betul hamna betul kuasa lama. Hornbill Festival namai nalang bedele. Hanai kumting kumangana namai nalang bedele. Min jaju dele. Deza jumnar me chiru dela da kuizau sang masak. Kuizau sang masak. Ko. Sabi ade. Ni jelang rong morong. Ida tete chigo ya. Ada mago kontak toda. Ulen pindu ka ko. Jelang rong morong in dai me da angkami nenengau jaban ba supela da ai menala ni ai jelang rong gu morong rahangki kap kuda hai menane pila noi kap kuda ni theo da naga mengi mi kapa ongda da Ka bonfire te rahang signe te kuda and leading on team of departments in executing and showcasing the rich cultural
Also, please welcome first runners up, Nikali K. Shohe and Miss Nagaland, second runners Ya up, lamui. Whole ground lamui. Nagaland Dahu. Ladies and Nang nila gentlemen, to na to ka bonfire ko inaugurate it has always been a nostalgic and memorable part of the celebration. Where the traditional Ya ke bam itulah. symbolic bonfires are lit, setting off. Also, the evening for celebrations, the after party, which are Ka bonfire to rangga inaugurate ko da ani ko jubilee 25 years golden silver jubilee Hornbill festival ko aida bonfire our later artists from Nagaland, and of course, the big mountain view of the Hornbill Festival. Ka bonfire inaugurate da. So hello guys. Ani hai mana nang oda. Ani na mai hanga na ni go Hornbill festival malang be. Hornbill festival ja lang karon na kang ida. Sigan ni Zeme Hill Riders still ja ani wang besna ji mai no da. Na mai na lang be date kare ga ni gena Hornbill festival ga na roga udale. Da ja nang ni chu da mai ong da. Da mai. Ani chu telia be ja nai na mai ka te be ja ji mai ga nong ni ngok kham da. Ja na mai telia ga be ja ting na tele was a cultural as a malay no one rose a unity dance a sweet some suket munket tebe gwelim tele da sports anga ani handa is morunga sa tele da gi makeup tele da the bonfire let pa ani na ga me dagum tagna bonfire de me ba ni tele da ani ka jilem rong morunga la da as a music to dele ani tedara ben somai senapati manipur he ne jimi riders tede le ba ja ni po ndu bu ko bam lo jimi olympic da ni hai na to de le jam se Yeah, I got mine sharing. These places like